Alright, okaire ni bwega nontuba gutudura karibu gire gikabo gia siasa narua tukithoya siasa 2027 tugitegera kiuthiki kia 2027 tugitegera mantu yegie kiuchumi ningi kiriro na mabatara ya mwananchi na narua turi na mugeni wetu Julius Gwantai ora witonyete kirinkindano cia gisiasa akiromba giti kia MCA abogeta East iri ishigone bunge kia South Imenti nimbita wakabu mutharimi twi live mitandaoni ya Kenade at Meru TV Kenya atuthingatire ningi ukiruta macokio yaku yegie siasa witi na mbere ningi mabatara ya mwananchi kana mabatu ya mwananchi mbita wakabu mutharimi. Karibu sana Mheshimiwa Julius Goko Meru TV. Thank you Kabwe. Rietwa riakwa mbitagwo Julius Gwantai Onjau Bwerwa na ndina kugwirua kiri ategeri baria bagututegera ki Meru TV tukiariria mantu jaraje mbere tujegie economy siasa na kinya mwananchi tukwena arua. Karibu sana na ni bwega nontu bwagwitikiria mwaliko jwetu. Asante. Twambirire na uchumi nontu kiabata kiria Kenya niguo iko bari na kabesha mubukone. Yes. Indi ni kwithite kuri na maandamano ja ntuku ijire Akenya bagishumiria barabarene tukujirite Akenya bari na muthoro mungento na bakiroria mata aninge inya kira mabisabo kariba kuga maandamano jai jatonyeri ni akora witire na mbere wamba na winyangia bonene indi twambire na mantu igie witie kwa maguri ja beterori. Thank you mutharimi Oma Onjau auga Kenya twina na sara inene muno mbere mane ontu bwa utongeria na mantu jara jaumirite gukurukira kirutongeria bou. It is very unfortunate kuraitha state iria turi thaitia nande ndene nthiguru yetu. Number one, no guchokie nyuma nini mono aria Uhuru Kenyatta ari the president. Igitera kwa ari na campaign na neo kwenda antu baingi bategera na bona Uhuru Kenyatta na kinyire ere santo consequences iria iketheirio kire election na ena maruru muno abera bwe karabuki na nagia Asra versus Dynasty bukarigwa bugeta ashara. So ndenda kuga kiri ategeri baria batutegerete asara ya ni Uhuru Kenyatta ene ukeya kurai gukompea maguta ja Kenya na Arua na Ethiopia petroli ni 138 diesel ni 148 hojo taga Kenya twina thina yenene njoke nkira uma watongeri nkora uma kinya wananchi mono baria bagauchumeria bakenyangia ni untu akethe turari na peaceful demonstration tureja gutetera haki yetu na karaithirwo. Lakini Kenya we will need gwita marune turombe ni untu inyoke joraithirio mucemano jorekirwe ni sector cia matatu na utongeria bwa buraigurita maguta untu burera ari ujande ko ni untu utumba kuona maguta jeni kina 10 shillings then paraffin igaitia na that something shillings. So Kenya ara turi tutianto aega ki economy on top kinya leadership ira twinayo in the parliament it is lacking a lot. Turaithe mantu je education capitation yagitirwe kenda State House ithonde kwa bwega waraithiria liari we are lacking a lot kiri utongeria both parliament both kinya executive na kinya waraitha na atu na ki wananchi tutigwitira njira ire batere. Yes. Okay, kwi mirandi mingi ya githirikari tuti gweta jonthe indi kenda wikira latirine uchumi bwa Kenya na bura moirane yari kiri ngurumonesha gisiasa 2022 na area otaburia warikia kwambiria kuga asla
airi akaithira agitithwa kuma ararungu are aithire agitie kiwango kingi kenda aithira ina mbeca mukone kana aithira are empowered okikira ratirine kiringanithia mawirane ya ikiri ya Kenya yaigiwiti na mbere na kwagirithwo kwa uchumi na bura thirikari ithirite ikiagirithia mantu ja kuringana moni yaku tukinyite ariko. In fact nkewirita thirikari out of 10 banenkera 4 na mawirane jao jara bakwira na ijorongo na ukeja koraida for instance icho deputy president na ari South Imenti ejete koraunchi kuona koraunchi barabara yojori ya Rubiri ukeja tara maeja jarea president ya jano ntuwa barabara eu na deputy not less than maeja jathatu no tegera mbeshiri tumikite kuja kwao kuja kuona ki barabara eu ni a lot of money beja bareo barabara eneu ibagu promise other roads na ila bo promise they are contradicting themselves. For example barabara ya KK Muhoroga kuja mitungo ya raunchirone president Uhuru Kenyatta yeye chokerwa kairi ni president Ruto deputy arauga akamberia na ndokarigwa liari abatikara amwe borania imbi baugire na imbi ekathithika na in the parliament kwina gintu twita ansant ibaraitha imbi aritwe kabatira itha inya ja baragia mantu jara promise wananchi. Okay, urua yatwikite mawirane iguru ya mawirane na ntuke narua akiaria CEO wa Meru Teaching and Referral Hospital bwana Bernard Mureithi ogite nandi utungata bogima bokaithira bokiagiritu na njira ya utumira mitambo ya kinandi mutambo jo kinandi kuthingatira rugendo rumwajie mbere a referred data ira kaithira iri kiri mutambo ju akenda ikinyira ndaitari ura munene ndaitari na ithirite akiona history ya mwajie ura kenda aithira akimu advice na komwa treatment buraku bateri nigwethete kuri na wira nebwa level 5 kwa level 6 moni yaku yaingi of course inya ni iridomain ya functions ya the county government na niyo iringa murashi ni ma MCA nonto health is a devolved function ankenda twarire mantu health inya okirita moni yaku yaingi kwagirithwo kurakwirigiri gwita na mbere mutharimi atongeria bathe not realistic mbuge uno nturi indateri kwi kwendekana kumenya aje ni bamami bathatu gitandene kimwe Meru General ni ri kwi kwendekana. Number 2 igwa tengi mbesha jia kuongera antu kwandikwa nurses na kinya kuthithia promotion assembly etere karanthuguru through cartel ila jitawa cartel beberio ntubo mbeshiri kwirwo nijikitwe kuthithia infrastructure uritokethe utikyo kiongeri ndene budget ire yariku funny enough ana betu bagachumburo mwanka application ikathithwa bakaso trusted baka attend interviews na ndere bakinya antu akwe wangugi ukaigwa kwena magamba koti. In fact they are not walking their talk tuena thina kiri utongeria na kiri sector ya ogima anonto itonye kiri ngurumanio cia giti kia MCA kuri na jara wonete jari kupungukiwa kiri ishugumunge ki kia bogeta east amu ogima na utungata bogima ni bumu wa manto jara wonete yati agirithitwe kiri wadie yes kiri ugima bwa mwiri ni untu very easy ni untu kia mbere mutharimi akethe atugwikira budget tuge for example sibitari ya moto kiama tukauga itukwenda kurugura maternity mbeca iria cia tengo ibatere kuonekana antu aria lakini urito kethiria mbeca iria tengi kinya on the ground utichi kuonekana
So kuma gatigati ka Meru mwanka mutokea mambesa ni kurira gatigati ariko mitandaoni. So onika ya kuona kanya karia ni mbesha ire tengi batere gwitara ko batere Kanyakine level 5 kakwina thina aje bate kuraithirwa kubutana gutiara kuri kwatwa nande kinya utimpangirio jurio mbondi ire irio iriretwa kisiasa. So nkaya wakanya nenkera ethe body itara watia kulingana na mtu uria akumba according to his or her own ability. Yes. Na ogigweta Kanyakine ni kwari na riboti ya mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntere iu na aria akari bacumiritie bari na mung'ento jo munene bagikinyiria kubangalanwo kwa bodi ndungamiri ya sibitari ya Kanyakine. What is going on sibitari ne ya Kanyakine? Sibitari ya Kanyakine ere cash cow between MCA na MP. Ni unto kinyethe MP na korobi for money utibatere kuja on dictate ura sibitari kala ni unto norobite for money. Kiu kina thina mono Kanyakine ni unto tumba kuithira sheria ile ji banganagia bond jaya ya level 5 juga bethia bari 7 3 bethe baumite area ria iu ya want iu sibitari iri but kinya muntu umwe utuore wao wande ya abogetaist basources okuma kungi ni untu wa interest fulani ja kuyokaria certain leader. Yes. Okay, na motungata yo akari ni bakuyaona nonto kuringana na riboti ira ya twathomere turi metha ya Nteto akari bongwa bauga batikwamukira motungata. Wewe mutongeria akari baka bakublow things out of proportion kana ni uma botheri ni uma bukwarua kura Kanyakine nugwito ukethiria muntu ibonda bonda agwite ayo akinyire othe 3 na 4 uti muntu uramo attend no akietire athimwa BP. That's all. Mbuga sibitari iria desk yake kwandikira muntu wake ya umuthima BP ni egwitangugi pau bangi ntije ni atagokari. Yeah. Okay, tukiumaruka mantu jeige ogima na ogima bore utonga atukere konjumla otonge moni yaku jeige otongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru indi mbere tukinyau kira gitukite kironda gya Nkuye wamba bwandithia Teresia Nyambene ni twairwe county commissioner umweru after Jacob Ouma kuringo transfer na gitithwa Nkathe urana nde ukarira gite kiu ni bwana John Kiprotich Cheruiyot na bamwe ba ma MCA muno kuma rubariro rwa Nyambene aria omwenda ithile na ba Titus Murithi bakiuga bo maugarukuja batiko jaenda na bamwe batongere ba upinzani bakiuga ni igeria ria kukunikila orubu bwita mbere ningi igeria ria njama ya kiuthike 2027. Mutharimi ukeja kuuria uureti araumite ku ya kwa Nsembe gamono araumite Samburu ina ire ya wike tukawino igwita. So ije ni ndili yo yongwa thirikari korua yomba kuga imbio yongwa bakwenda othithia ethe hakirinde MCA bau bande yo bagaratetere mono riu bakwenda kureterwo muntu ujia gware aja nukuona kinya ngwataniro ya makanisa niraregere na kinya ni ndombere kurega ni unturi how comes kindiki etere Baragoi riria ari wa interior athiria wa Mbabu why narua Kipchumba Murkomen no wa interior utiro aneja Meru kuona thina iu kaneta area route iu ikuruka ira na to make the matter worse ukaigua ora warathwa no kara yako jonderiko ondeu. So mutharimi thirikari ni kuthaka na mathugani jantu mono na ntikumenya the executive ni mbie bangirite na wananchi ba Kenya Meru iri imwe yao. And what should be done nondo nande
nigitugite mpanga ntereira arithi ni bota uturo bwao ningi utonga bwao ni bukumila nontu bwa babo moni jaku inya kirugambi garune ere mutindo jo kangangi nimbi byongo bati kwithia bikiarirwa ere solution ya mantu ya antu babatere kumira bagastuma antu jaja kuthithwa thirikari na itutige kwirwanga fulani is our brother fulani is our brother kinya wewe ngona batere kuraitha ari au ari position ine au ari nimbi brother ou gwitwa Mumiru omba kujivunia athithitie ni untu utiumba guseta thief tukacha thief ona so Kenya itubatere kumira na mono Meru ethani our brother ou gwitwa the deputy president atongeria ba Meru bakarawe nduru ba mwira enough it's enough utitu tamo one time itwambe tumenye thina ijietu tukathiria ate okay akwi magoro kujethirite akithithwa kire urungamiri wa account ya Meru na aria gavana Mutumanto Ethingia atarite mutuiria bwana kwa chief of staff gite kiari na daktari Julio Bijiwe etirikia Ntoribi agioke gite kira kiari kia Maranya na kio ni kia mantu ye public service moni akuye mitaratara ya urungamiri bwa mwingi ninge mantu ya na mbere kiri county ya Meru untu bwa mbere go congratulate Bijiwe kwethira no mo ambassador na ala Vatican na untu bwa jairi ni gustumuria governor Koran county ya Meru ukeja kuraitha uria governor Koran county ya Meru uona buruti o twitite ni untu it's like akuri one region yawe te Meru Koran ni untu Meru Bijiwe waraumite ku Centurimenti na rira leo ngwa baro jaira ite weekend bauganga na otindikwa kwiro berene so nte kuona kwena untu bwena genuine kiri Quran this county uria governor Komeran okay tutigere mantu yeye kwagirithwo kwa ugendi account ya Meru nontu inyayo ni one of the devolved functions account ya Meru muno tukitegera ward ya Abogeta East na rakungwa ori groundine ugutegera na wekera ratirine kwi barabara ibatu kwithira ikiagirithwa ni thirikari ya account ya Meru barabara ni njega na nishiagirithitwe mutharimi au nandi nio kironda ikwenda kugita muthumo ni untu keja kuraithiria ina Bogeta ward kwina barabara yuma kona mbaya igaitie gakinya factory Enugu barabara iu uketa ki Maratas ni fanditwe ithithirwa grading graveling na compacting indi utionto jabu on the ground buthithikite kwina barabara ya gatia ti bara ira yatigite kuthithwa ni former governor Excellency Kawira Mwangaza iwingi uritokethia igiaroketiri mbeca indi utingugiritekite kwina barabara yumite Kabaone Kathithine Kiringa mwanka ithitwe barabara yu yetengeri 7 million yetire thithwa kuma Kathithine gwita mwato angi kwina ofisi ya roji anto kwa gintu 2.5 kilometers na wejora itha mbeca izi atumikire 7 million kwina barabara itagwa Karimaiga igeta kwa Gabriel igachoka igeta intake barabara yu yabatere thithirwa grading graveling na compacting 1.2 million ugachwa ngugire riti akari baka baringe tuma bakerwa mburekia mwanka tha mbure igukia jia 4 years na mwanka tha itu antu bara beta baikagia na yororo mwanka tha nte gwitikia mbasi ni kuma yororo ya Kanyakine ara kwena rami no ngakari bongwa bagaturingira bagatwira njire eu ni nthuku guthuka bonda itiumba kumiria eria ni untu bora njira ikari
So Abogeta East in terms of infrastructure barabara is zero. Yes. Okay, na economic activity ya Kariba Abogeta ni riko? Abogeta ni antu ariti ngugi. Niwe arimi marigo jauma Abogeta ni arethie eria nontoke ya koraitha inya kula area nene buru ni kanyakine ya kiera ya kindene ya Abogeta East. Eria narua uri joketheria murimi eka makaria kawe no koga gutuma bageta bakorganize bakagura handicals bari bakumiria eria ukijotega murimi uri antu eria ari aware akalon kare ambu ararite na ari school fees no ratirwo akithithagia barabara. Yeah. Okay, apart from urimi bwa irigo na eria, kwina majani East Abogeta East? East tumajani ni nyanya nini tu kaimono. Na of course getuminda kuria economic activity kiria Kariba Abogeta East na muno okugeta banana na mantigi urimi bwa eria. Agriculture iri under the county government. Yes. Na wengwa witanyite kingromanio cia gite kia MCA utete na ugambi bwa arimi ba buriwa iturone byaku ninge kithira ni value addition muno tuithara turi na ke raw material ende tuteongela faita kenda no murimi ethira akeguneka nkeroki nte kumenya mibango eku yegie adding value to these agricultural activities kenda no murimi ethira ina kabesha mubuko nonto kainge kira kithera kirina thina kiri these our third world countries ni tukaithira tutui ku add value ke what we have kithira ni marigo kwirio twari gikaro na ngavana akiuga marigo no jabuithie inyanjwire nte kumenya moni akuyigie urimi entere cia Abogeta ni jariko tukiuga manto variation gintu ja bananas no ithithiro variation nonto tibara morandi jojo agere support embega ni kwari na nkachi bananas cooperative society ni ambiritie although ne kuamire but kwina ingi ambairagia baranga ya mantu ya marigo nayo ni nyangirwe ni atongeria. My idea is ukomba tukomba kwijamo turi arimi tugokiriria the society yu yari nkachi tugachoka tugokiriria ingi baranga and on top tuna structures nyaji yaki kanyakine anyomba yathi idea yakwa neji tuje mbere twambe tuitane arimi na twitikanerie twitite mantu ne ja variation marigo ke variation ijamba kuthithwa crips na no iyuthithwa mutu marigo no jathithwa wine so tuketha twena those three products ke marigo nonto ja wine igatethia mono nonto aria irigo ryaku ricerererwo riteta thoko ria gunda irigo rira rikaongerwo value rithondekwa wine irigo rira ryaku rikauma mutu na irigo rira ryaku rikariwa rilo so tukeja ku fund those societies Abogeta East twethe turi ambiti far na kiu kio gikura kiri utongeria buria burio ni bibi araganirie societies ira ciambiritwo ni arimi kia mbere society iria ikwaga funding na goodwill ya tongeria bario so with my leadership nkaya wotongeria bubu au mbithia kiri mwananchi wa kawaida na toga source funding kinya ome andeguru na county government igitonyagia njara yayo na kariba karabwega we can like many proposals cia kumbokoria itura riria yeah sure nanto engwetikia inya bamwe ba arimi ni ya biashara baraba ikagia maciara ya migunda thokone na mathoko na trade ni imwe kwa under the purview
ya county government ni mathoko yariko yari Bogeta East na ni tebwati kuthithwo ku spa economic activity ikiri arimi kwiri munini wa rais arintereshe Mwichione ri Bogeta East Yes. na akiruguria kiwanda thokoera ndikumekithira thai it's up and running ikiguna otaborea bwari wirane biashara na arimi barani ni barabara araome kithei batonyete ndene kwithithia na mbere their economic activities. You know, ndenda kwera umutharimi atongeria betu rimwe barithithiria antu into biria bakwenda nuntu kwoya ki infrastructures rira bagwaka ibakuona aria mbeca ikaurira ndenda kuga uu ndaithite thoko ira twakiri thoko Mwichione yenjire kuruguro inyete ujuri akari batitumaira lakini nekorwo thoko ni thithite atia ni ruguri thoko ya Ndarene twaka thoko kenda antu batonya thokone lakini ugeto on Monday njira iria tithithia ate itikurukirika untu buria kwenda kuga tika kuga thoko ni thoki uchi haki lakini gwija na ukaranthi guru uketha wina public participation na wananchi bukabera twina 300 million tukwenda kurete turari imbio yongo bukuona ni otubatere kuthithia nuntu barija 300 million for example gintu kira igwaka gite accommodate antu bara ariko ikajira tu just igakumba kunyangiria mbeca kenda bona njira ari au Mwichione na kurunga makamoka antu akauga na kumenya thoko kama chege contractor na gwita slow mono au gatiga alita ultimatum ya either endere na ngugi kana atunywe lakini akija atamiariririe nuntu na iyo te funding irio thoko irungio are antu bakama chege barabara ne bakwenderia so untu buria kwenda kuga ibubu atongeria baria be ground iba batere kuzishagwa riria bakuretero murandi wananchi batere kurua atiri ni mbito buretere gita riri ikabutethia ona yes thoko ya Ndarene ni akine kauyura yes ni untu bwa ya biashara batiotonya ndene a biashara baria beku batinganira yakiere marigombu baria beku bangu thai ibo ba occupy space inkai ni untu naku bwija bwake ni bukero babura nkubuthoganira bwega mbere ma batino otaribwa a biashara ibangana baitango giariko aja ni mbio yongo bakwenda ona riu ukeja uyo thithie ga structure kate accommodate antu bara baitaira ngugi au ni ukona nandi urio gatonya ndene atienda kwenderia ndene ni untu kurungi ukwenderia barabara ni untu nawe na kuona ari na interior jaka customer atithithia atia ate mukinyira bonde ba nandi bendairie barabara yes tugi garukira manteige mavijana majenzi nibo baithirite bakiaria muno nya mitandao ni akinande bagikaingia tiro thirikari ninge akuria ciuria birito bia bata na indi bakiuria nimbi twithirite tukibangirwa iguthirite kuri na empowerment nyingi cia thirikari ira kwari na Nyota Aslafadi na inya kwari na Methio Runko ira empowerment cia bienine CBOC gaitwa kenda konjorithia mavijana ukelia interventions icio nthe thirikari ithirite ikithithia nonto bwa mavijana kuma Aslafad gwita empowerment cia Methio Runko bienine kwijujwa ri Shabaha Stadium na kuya Mwanka Nyota Fad mitaratara ego ngana moni yaku nithirite igiringa je kivijana ndakwira thirikari je kiambere ge kwenda kuthiria mwananchi wa kawaida na njira kuethia wananchi puppets ndenda kwambiria na igu ugira Nyota Fund tuye ni mbeca ciumite kwa World Bank lakini ukoria atiri mu biashara mu youth ukambiria biashara na ngiri 22 na ateo iri 22 chionde ingogimbia kathithia
ningugi mbio yongwa bakarite nthiguru bona ne omwana youth akathithia nae na 22,000 na mbeca hii wananchi wa Kenya bakathithia atia bakarea. So ndenda kuga thirikari ti ukara nthiguru yumira na mathabu jojongwa jaura bakwenda kuthithiria wanarika na bakwenda kubatumira na mianka ya youth ni ombuga it's very deceitful. Bakabatumira obeja bone ai at least ana bari tubaterere bari ariko bari ani untu they are very energetic, they are very strong na igitari irio ria ria babatumire boy nkoru oni mbuga ujo kuketha kwina expert bakara nthiguru bakauga turienda mwanka juju a span of 1 year tutithiana ethia na youth o milioni 3 bakauma na structure imbega bakauga bakambirio bathomithia bachoke bathithia funding na muntu akira ithaniria iriku iria field iria mbega iria omba kuitira ngugi na akona biashara. Sure. But thirikari ni utumira antu ba bethi boy. Okay. Ile ukiwa kuthomithia Governor Mutumana ari ogetie Meru Youth Service. Moni yako. Tukiarire mambo ya vijana. Thank you. Ambuge youth service ni mbega. Lakini youth service yetakwarikia ku after recruiting ile betako. Na pass out ile betana. Nkero mo advise mbuga ujo. Ethia MYS ya Meru tukenda there is sustainable na ereta burea ereta ngugi ni mwe iria bomba gweta tumba gwe nde MCA mbita assembly nkathithia watho kwa tu ya ndene Meru antu bara babatere guswa these security firms MYS betu batirino na tugekira watho that ana bau ibaeja observed ndene county kibia gukaria biashara cietu gukaria event cietu na bande ko bwega batutumiro boy. Yes. Na county ya Meru omona county inge iguthirite kurena mutunduko yo tournaments mwanya kirekana ni njira imwe ya gukiria vijana kwari na Gavana Tush Cup, kwina ligi ya Senator, kwina ligi cia bunge, kwina ligi cia tournaments kwina tournaments inya cia ma MCA. Indi baba ingi ba stakeholders ba muchetho jojo mubira jo magoro barua kotina structures injega cia go tap talent nonto what next after the tournament kwithira ikithira ya mwana siasa ura moni jaku yegi tournament na kithira wengwa no bangite kwambiririe ku na mitaratara ingi ra kuthwania bubuka ya kuthithwa tukethira tugitako unemployment crisis in Kenya. Ibwega kiuria kiugiki ha mutharimi lakini sport yento gikiega indi gituma agiutumirwa boy ni untu keyora itha kinya mbeca iria iratengi ya sports in my ward ibatengete 2 million ya youth and sports lakini ndio rukite na irabu bionthe bia mibira bia bogeta east utetimu etethe kana boot kana mubira na ndi mbeca ijo bakothithia nontu bakwithia ibakwenda kwa entertained ne youth me betumira youth na njira ya kwa entertained kubatumira bo ndendo kuria kiuria giki nene nyamuthikiria antwari gutwari guchokia after all those tournaments ni timu iri kutumba kujivunia ithondeki ipika the best footballer ndene ya thwana ndene ya bogeta ndene ya goji tuthithia timu ira tumba kuga atiri iu Gavana ni akorio ngaya gi championa ni untu na kuthugania amitithia kinya ithiari county nyamwara team ira tumba kujivunia. Yeah. Nini what should we do? What should leaders do? Nenya we ukirura giteke kya MCA ntereisha bogeta east uga ni bibiongwa byumbikia kwithira bikiruta vijana
akuma kiri chokirire ya unemployment. Untu bwa mbere tugwetete the wandi vijana bena talent mwanya mwanya. Kwina kijana ukumba uchetha, kwina kijana wi bonda bondene, kwina kijana wi farming ka kulima, na kenda ukinyira kijana wonthe no nginya umenye ni iria zire iri kugeta. For example, kambuge narua antu babetagwa youth bara bendene bonda sector, bagakara wabonde guru in all towns, bagasuro ira itagwa seed money, nuntu bikibiki ira ciao ni ithukaga na niripeagwa, bakathithia asako, bakarugura thia tuge antu agogura tools ciao, the spare parts, kwa tuya o sako yonde agatauni kau ina ni kuandika antu bang'ana, ni kuandika bairi bakwendia spares, ibakurugura kangara njikao kenda bikibiki yao ithitheru ariko ithitheru au at the end of the year ukeja kwithiri mtu na kuona dividend ciao ni untu wengwa akuji empower wengwa kile gikura ni utongeria bwa advise o every sector ure bakathithia na aru nkeja kwa chance ya mutongeria mutharimi Meru technical aja our national technical ni kuofa sort courses cia kuritana antu mantu dairy farming nkeja kwa chance ya mutongeria gukarande guru na antu bau bakuigwa bena mantu passion ya gurithia ng'ombe ngaform jau ukuona kwina security farm ngaform a company mtu onde we interested na kuigwa guita ngugi kibau the dairy farmers, the poultry farmers and the pig farmers bakejaira ariti bangu gigi the company yetu ukareta antu amwe batrainitwe na riu uka offer the services kiri antu baria barithitie no to for one uritokethiria mutharimi ugo nurithitie lakini riu uguchokete nja no ithire muthaka na butire riu ugo na ndio watu yote ya studio yao ukonje studio utonya ko so uketha kwina service provider wa kueja na services iu na twambiria Meru na tugeta all over Kenya tuketha itukunenkanira atukuga yuthi batina ngugi uketha ndina that company ikueja na service providers na mbeca imbega nuntu nawe murithi uri kwenda kurithia na aru no tara mathabu jawe na akenda kuona the output ya ngugi yawe. Sure. Okugeta mantu ige kithomo kya bundi notea of course inyakio ni a devolved function mantu ya bati kwithira ya kiringo murashi ni garo ya gambiri mutindo kangangi of course na the county government abogeta is bore na vocational center kana ini technical training college kana institute abogeta east it's very unfortunate nonto thaiji nkaya wakanya ni omnenkera kanya kambere kakome fund bwega igokira we have Kanyakine youth polytechnic thai no MYS bagutrainero lakini ikae waga fees lift gakai ikongerwa mbecha ana beto bantura baritana wa trainero hau na bakauma bena courses ciao na mtu umaruka na course yewe ateaga gya kuria. Yes. Sure. Na kithomo in generally ni jakiri abogeta east muno ECD mutharimi kiwandikani bwa ECD nukuona no kuratumiritwe twanya antu bathithie interview na beta for interviews baso tristend na beta interviews lakini gukinya ara mbere kwa tuyote employment ikuthithio kwina irasi bian fundetwe kimwe gikaira primary na kingi thitwe
igita ria excellency Bishop Kawira Mwangaza ukeja kuraitha class kiu ibira funditwe kenda biujura lakini weta on the ground utimbecha uti funding ini irasi bitirojura kwe class kia allocated imbecha kia mara primary weta ground ini utikio tutije after allocation ina mbecha jia thithiri ata jietere so kiri manto ya ECD iri nthiguru abogeta ni untu nabu bwa kwaga integrity ki mutongerio ria ureo yes kingi kia bata kiri murimi ni water and sanitation of which also it's a devolved function mantu yegie roi akuri guntu muno ndwanda ciatianie mbebure akwithirite kuri na mathina ya roi ndikumekithira abogeta east abori na the same issue mantu yegie water thina rio ya roji na ki manifesto yakwa niyo nkuga one family one water tank nontu keja kuraitha ki these need families kwigita ndoje ikura buru ethe igatindiri kare hau mbu akona muntu gugatetheria mbu ari mwekiumia so ki my manifesto nkona gatindiri kare kene tangi riako muntu ura kona eja kamutaira roje nuje rugakara kiumia kimwe akija kwija ukairi so abogeta isti kwena thina na on top niyo ari mbeca imwe jinyangiritwe ni utongeria buria bureo ni untu kwena project kithatu yari ifandwe 1 million ya kwaka intake mbeca iria on the ground utichio indi maratasi ni irio kwena murimi water project yari kanenkerwa pipes ya 1 million ndauragia atongeria ta athandi utikio kwena karima iga water project utikietetheka kwena project ya Bonyaine itatetheka so abogeta isti twina thina okay ilia kiri political landscape na muno ogitegera manti yegie economy ni buriko ugwikwa butikwarerwa sana butikwa wa kipaumbele na nibu ukona buka ya kugwetwa akenya baithira bakiria ithunya untu bwa mbere ndienda kuga bara bari na India devolution bari na India mbega muno lakini kwena gantu kabatere kuthithwa ni untu boira twita teething problems mwanka seneti nirakurukirie the autonomy so oni ndienda kuga kenda mwananchi wangu akinyirwa ni maendeleo wandi abogeta east ni allocation ikomi kwena bond development bond iria gakarande guru kauga mwanka juto nenkeri 40 million eka prioritize ni mbito kwenda those 10 location iritage the two members bachemania bakethea be 20 itegerete gender and youth antu bo bakarande guru bakauga mbeca jietu tuge ya kothine turenda barabara mwanka juju na bakamenya mbeca jiao igukinyanira mbere nya mbeca itanenkero the contractor bakethi banganiri ne ngugire editi lakini dai mbeca in between governor and the MCA so MCA wangu gene iti everybody akawangu gene editi so kauntu kau nkuona kakata cross tuga ngeta assembly nkathithia watho bwa gwitikiria kwithia kwena bond ya kubangania that development fund yes okay nonto bwa ndaika mwerekeria mbira ndaka zetu zinakatika ende nkiromba urutoga mbiboko bwa muthia athomi ba meta parting shot oni kirankuga kiri abogeta east bagetikiria bakampa chance ni kubaromba na winyia ende na potential kubaitira ngugi na ibangerie igita riri na bakona maendeleo na bakona change na baka feel
utongeria iu yetagwo utongeria ni mbi ni untu kia mbere apart from the fund ii tukuonagia county kwina ira yetagwo social capital. I have enough potential ya kumba guchwachore bakwa tukareta effort iu amwe na tugachange ya Bogeta East neka wande kuya kwa benchmarked ni antu baba ingi. So mutegeri wa Bogeta East, give me chance ngoitere ngugi na you will not regret it. Okay, thank you very much Bwana Julius Gwantai enonto bwa ko tutariria mantu yeye witi na mbere inya amoni jako yeye mantu nkorani kire utongeria tipo account ya Kende Kenya ngima, and thanks for coming and honoring our invitation. Thank you very much kinya management ya Meru TV na kinya wengwa mutharimi ni untu bakomba utwitithia bwega na andona kanya kathiranga tutariria tumantu twingi indi kwina ringi na ringi. Yes. The conversation will continue. Inyambire mutegeri wetu, thank you very much nontu ba kuthura nyomba ya nteto ugitoithia bari na igweta kathetune ka Meru. Ni bwega nontu guthura gikabo gia siasa tukimurika siasa na witi na mbere siasa 2027 kiuthige siasa witi na mbere kana economy ya Kenya ningi Kenya we mwananchi maoni jaku ni jariko ni kwendele gitari riega mbita Kabui Mutharimi.